ದಿವ್ಯವಾಣಿ 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 Mungaच्या भाऊ भयणीनो सुमिया जेजूक जावं अर्गां होगळापू आनी वाकाणी हांव आज सेंट जॉन्स आस्पत्र्याक आयिल्लो आनी आज वैजांक आमकां मेळोंक आसलें हांगाच्या डिरेक्टरांक वैजांक आनी थोडे निर्धार ब्रदर टिके जॉर्जच्या भलायके विशीं घेवंक आसलें. आमचो भाऊ 30 तारीखेर सेंट जॉन्स आस्पत्रेंत तो एडमीट जाल्लो. थंय जावन आज पर्यंत तो वेंटिलेटरार आसा आनी स्वंत ब्रिदींग ताका आनीक कश्ट जाते आसात, पूण तो कॉन्शियस आसा. भितरल्या भितर ताका कळीत जाता, पूण सेडेशनार आसले वरवीं ताका कोणा कडेन उलोवंक या वेंटिलेटरार आसले वरवीं जायना. ताका मस्तू मागण्याची गरज आसा. 14-15 तारखे ताची भलायकी बिगडली आनी ताका एक ल्हान एटॅक समेत आयिल्लें आनी तांणी डॉक्टरांनी ताका सारकें करूंक प्रयत्न केले आनी तें सक्सेस जालां. आनी आज कितें निर्धार घेवंक आसले म्हळ्यार ट्राकियोस्टमी म्हणजे मस्तू दीस वेंटिलेटर मुखार वचचें जाल्यार गळ्या कडेन दोपडो काडना एक पायप दवरतात. वेंटिलेटराचे वरणी आंतू इल्लें सलीस जाता, पूण ताणें फाटीं ब्रिदिंगाक येवंक आसा. हें विधान ते सोमाराच्या दिसा करतले 19 तारखेर. त्या खातीर तें जावच्या पयलेंच देवाची कुशवय जाल्यार तो स्वंत ब्रिदिंगा फाटीं येवं दी म्हणून तुमी आज तशेंच फाल्यां शनिवारा आयताराच्या दिसा विशेश मापान मागा. हांगा हांव आज सर डॉक्टरांक मेळ्ळो, तशेंच आमच्या डिरेक्टरांक मेळ्ळो. हांगा बरी ताची जतन सेंट जॉन्स आस्पत्रे घेते आसा. हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच मस्त जण ताच्या मेडिकल एक्सपेन्साक कशें सहाय करचें गे म्हणून म्हजे कडेन विचारण करते आसा. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या भाऊ डेवीस जोसू, तशेंच हांगाच्या ताच्या भयणीची धूव डायना आनी आमच्या प्रोलाइफ मंजुळा जॉय खातीर तुमी मागा. सर पदवेदार देव बाप पोत आनी पवित्र तुमचेर आशिर्वाद घालूं दी. आज ऑगस्टाची 16 तारीख सांजेर 7 वरांचे अपडेट ब्रदर जॉर्जच्या भलायके विशीं. परत हांव तुमकां सांगता, हो संदेश दुसऱ्यांक धाडा आनी तुमी सगळ्यांनी मागोवंक मस्त मागणें. तो आज कितें जावन आसा, मागण्या वरवीं जावन आसा. हजारांनी लाखांनी लोक ताजे खातीर मागते आसा. तर खंडिती सुमी दया दाखयतलो, ताका परत एक अवकाश दितलो म्हणून आमचो भरवोसो जावन आसा. आमी भरवोसो सांडचो नाका. मोरी माय आमच्या सांगात आसा, ती आमच्या खातीर विनाती करतली. देव बरें करूं. येसुवे स्तोत्र, येसुवे ವಂದನೆ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮೀಯ ನಮನಗಳು. ಬ್ರದರ್ ಟಿಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ರವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಕೆಲವು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಸೇರಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕಳೆದ 16 ದಿನಗಳಿಂದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಶ್ವಾಸ ಮಾಡಲು, ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಿವೈವ್ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ತರಲು ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವರು ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಕಿಯೋಸ್ಟಮಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಸೋಮವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊರಲಿನಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಬ್ರದರ್ ಟಿಕೆ ಜಾರ್ಜ್ ರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಡೈನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಲೈಫ್ ಮಂಜುಳಾ ಜಾಯ್, ಅವರ ಸಹೋದರ ಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಡೇವಿಸ್ ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು
ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್. I want to give you update about the health of brother T.K. George. I came here to St. John's Hospital on 16th today. Met the doctors and the director of the hospital. Brother's condition was critical on 14th and 15th. And I thank God by the prayers of the people he is stable again, but on ventilator. He's very much conscious and his heart should function well, and his kidneys, they are doing dialysis. Now they cannot prolong him to keep on ventilator. They are going to do tracheostomy. It is they are going to remove or make a hole over here and put a tube. And we need to pray that that process will take place on Monday, 19th August. Now we have today 16th, 17th and 18th. Earnestly pray so that he may come back miraculously by the grace of God. Surely I know thousands and thousands of people are praying for him, and we could experience the power of prayer over here. I visited him today 3-4 times, prayed for him. Also his brother T.V. Davis, T.V. Jose, and our pro-life Manjula Joy and his sister's daughter Diana, they are regularly here taking care of him. And I thank God for the doctors, nurses, the director over here taking well care of our brother T.K. George. So dear friends, once again I humbly request you, I thank you for those who are supporting for his medical expenses. If anybody wants to know, they can contact me. So God bless you. ದಿವ್ಯವಾಣಿ